So we're on our way to the Sinulog Grand Parade. Pero kinanglan ba naman yun though before we go to party. And I'm gonna have chicken necks. And luckily na yung chicken neck station kasi kubanga and all sa kung sa kuyanan ha. 10 pesos each. Gusto mo na neck. Super crunchy skin. Crispy. But if you like drumsticks or wings, sell it around 15 pesos. Pero purot na. So, ada puso. Andres by signal road, nagang yung mga habal-habal driver. So, yan na bet, kaya ko nila. But that's the way, the fastest way to go around the city, karong lawa. So partner na soft drinks kita dre. Do you eat your connects, guys? Saan mo pang tawag ng ligo? Mga Tagalog dyan, leeg. Hindi nga ako sa tsakan nun eh. Init pa. On may 6 piece na. And I'm ready to party. Guys, so may akong gaon bay. Akong gasto 86 pesos ha. Upat ka puso. Unong kaliog. Plus usa ka Pepsi. Fights na kayo. Ready nang magsinulog guys. And watch out sa akong video niya. Sa akong na-witness sa Sinulog Festival. Pero sa pagkakaroon man akong lunch. I hope nakakaulasan mo. O pizza New York.